Pozdrav svima, danas ću pokazati kako da ubrzate proces otvaranja programa. Znači, ovo važi za sve programe, kao na primjer ovaj browser, znači internet pretraživač. Pre što vam pokažem, moram vam reći da verovatno neće raditi na svim računarima. Ne mislim na operativni sistem, mada znam da ovo radi na Windows XP i na Windows 7, znači 32 bita, što sam ja koristio, ali verovatno je problem do računara, to jest njihovih specifikacija. Mislim, vi probajte pa ćete vidjeti. Verovatno i nećete ni primetiti brzinu, znači promijenjenu brzinu. Jedino ako baš koristite mnogo neki program, možda primetite, znači nije velika razlika, ali ima je pri brzini otvaranja. I moguće da će vam i program čak i brže raditi. Znači, evo kako je to potrebno. Prvo ćemo pokazati kako, na primjer, Mozilla Firefox se otvara kod mene. Kao što vidite, malo je potrebno više vremena. Sad ću vam pokazati kada dodamo ovaj kod. Znači, ovaj kod ćemo dodati, to je ovaj tekst. Znači, levi klik prevučemo, a onda kliknemo desni klik na mišu i izaberemo copy. Zatim idemo na Mozilla Firefox, kliknemo desni klik na ikonicu i izaberemo properties i pod shortcut target, znači iza ovoga linka znači napravimo razmak, to je space. Ukoliko ne bude razmaka neće raditi, zatim desni klik i izaberemo paste. Znači, obavezno razmak mora da bude između ovoga i ovoga. Znači, i zatim kliknemo na apply, continue i ok. Sad ćemo probati da vidimo kako se Mozilla otvara. Kao što vidite, mnogo je brže nego prošli put. Verovatno nećete vi to ni primetiti, ali ako ne koristite neki program duže vreme ili ne znam, zavisi od vas, mislim, probajte. To je to. Ćao.